Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video na ovom kanalu. Danas ću vam pokazati moje mainove i reći golove za takmičenje u Novom Sadu. Pa hajde da počnemo. Počet ćemo od 2x2. Main mi je Dian Tengyun M. Volio bih nekih sub 4 average, možda i sub 3,8, ali sve zavisi od scramblova, i nekih sub 3 single bi bilo totalno ok za mene. Sljedeća je 3x3. Main mi je Worm 2021. Volio bi nekih sub 15,5 average i sub oko 12-13 single. Totalno mi je sve. Dalje je 4x4. Koristit ću MGC 4x4. Nešto ne slažem puno četvorku, ali volio bi nekih oko sub 1.10 single, pošto mislim da je cut off 1.10, pa ako dobijem ispod minut i 10 single u prva dva solva, moću da dobijem average, a ako dobijem average, volio bi da bude oko 1.20, 1.25. Sljedeće je 5x5. Za 5x5 sam se prijavio samo da bi se takmičio više evenata. Ovo ni ne znam koja je kocka i nemam neki gol, možda da dobijem single ispod time limita ako me posreći. I baš me briga za 5x5. Sljedeći event je Cube. Koristit ću X-Men Wingy i volio bih neki, pošto već imam sub 8, imam 8.50 average kao PB na takmičenju. Cilj mi je da dobijem ispod 8.5 ili sub 8, a za single sub 6 single. Pyraminx. Koristit ću X-Men Bell Pyraminx. I pošto na prošlom takmičenju sam dobio 4 sekunde single, a to ne vjerujem da ću oboriti, tako da možda nekih 7 sub 8 ili sub 7 average i nekih 4-5 single, bilo bi skroz super. Dalje Square One. Koristit ću Little Magic, Square One i cut-off je mislim 45 sekundi, pa mislim vjerovatno prođem cut-off, ali nekih možda sub 40 average i sub 35 single bi bilo fenomenalno. Dalje, jednoručno, to je 3x3 OH. OH ni uopšte ne slažem, to mi je drugi najomraženiji event poslije 5x5 i nisam uradio nijedan sol zadnji od prošlog takmičenja, tako da nekih samo da prođem cut-off, ako ga prođem, pošto je i on 45 sekundi, onda samo nekih možda 40 single i 43-4 average. I Megaminx. Moj main event. Pošto je nacionalni rekord average 1 minut
3 sekunde i 77 stotinki. Mislim da ne bi bilo nemoguće da ga oborim, pošto ja kući averageujem oko minut i 2, nekad i minut 3, a kad je dobar dan i minut 1. Tako da, ako ne bude nacionalni rekord, onda neki sub 1.4 average ili neki sub 1.4 1.5 average, a sve u svemu za single bi volio sub 1 i ostanimo na tome da probam dobiti na average. I to je bilo to za moje mainove golove za novi takmičenje u Novom Sadu, sad za vikend. Nadam se da vam se video svidio, ako jeste bacite like i subscribe i mi se vidimo za sljedećeg videa. Ćao!